Okay, a trouble violation. In and out, kumalog ang bola, agawan dito. Pulot dito ni number 99. Laquindanum! 52 seconds. Napitawan ang bola. Ay, time, sakto, foul. Lagman. Pap, pare, uli. Pulot dito. Pulot ni Mr. Laquindanum. Okay, there's a whistle. May whistle na tayo dyan. Foul on number, Ben Pichinas. Flipping the ball. Side pass, Quaresma. Laquindanum. Kenji ang may kanan ng bola. Pasa dito kay Andre. Extra pass delay. Swing pass Rueda. Ang batang mama. Bigay kay Mr. Chog Moral. Ang bola. Eto na si Laquindanum. Pick clap. Quaresma. Jake Carlo. Time out. Requested by SCP. Bigay dito kay Andre Lagman, setting the play. Bigay dito kay Chog Moral. Launches a three. Yuan. Pass to Pao Laquindanum. Tripping the ball. Quick cross. Big sumakay ka lang. Huwag kang malikot. Play Lagman. Baseline drive. Ikot. Bob. Uli ka. Balik ang bola kay Lee. Uli ka. Pero may foul na itatawag dyan. Play Lagman. Ikot. DN Lee. No. Justin. Puta rescue na iwan ang bola. Ito na sila kay Donum. Committed by jersey number 25, Andre Lagman. Shot clock 5 seconds. Intercepted dito. 1 minute and 12 seconds. And there's always a penalty situation. Foul on number 90, Justin. Pangatlo, penalty situation. Side edition, Lay Lagman out. Ken Lagman, tumikada ng 3. Wala ang tira. Rebound dito ng Laquindanum. 25 seconds.